Asibingelele bonke abangcwele ngegama lika Jesu. Amen. Sanibonani bangcwele ngegama lika Jesu. Bingelela abazalwane bonke ngegama lika Jesu. Glory to Jesus. Asiye ezwini lenkosi Luke chapter number 4 verse 14 to 21 and the Acts chapter number 10 only verse 38. Sithandaze. Oh, be lifted above all other God. we lay our crowns and worship Lifted oh be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship Be lifted oh be lifted Be lifted above all other gods. Lay our crowns and worship you. Lo funzako ngiyacela sifunzele. Verse number 14 to verse 21 and Acts chapter number 10 verse 38. Jesu wabuyela eGalile agcwele amandla amoya longcwele. Indzaba yakhe yanza yasakateka naso sonke leso sigodi. Wafundisa emasinagogeni abo bonke bantfu bamdumisa. Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona. Kwathi ngelisabatha waya esinagogeni njengaloku abevamile. Wasukuma asatawufundisa imibhalo. Bamnika incwadi ya Isaya umprofeti. Wayisombulula watfola indzatshana wayifunza athi, umoya wenkosi ukimi, ngobe ungigcobile kuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimpuyeni. Ungitfumile kuthi ngimemetele inkululeko kulabatfunjiwe, nekuvula amehlo etimpumputhe, nekukhulula labacinzetelwe. Ngimemetele umnyaka inkosi letakukhombisa umusa wayo ngawo. Wase uyayigocota lencwadzi ayinika Sikhonti, ubuyela phansi uyahlala. Bonke bantu esinagogeni bambukisisa. Waqala wakhuluma kubantu wathi, lamuhla lo mbhalo ugcwalisekile njengaloku nitivele nje ukuthi uthini. Acts chapter number 10 verse 38. Acts 10 verse 38. Niyati futhi ngaJesu waseNazaretha kuthi uNkulunkulu wamgcoba kanjani ngamoya longcwele nangemandla, nekuthi waya kuyo yonke indzawo enda lokuhle aphilisa bonke labacinzetelwe ngemandla aSathane, ngobe uNkulunkulu abenaye. Liphilile Nkosi livi lakho linemandla kushintsha into lokuthiwa ayishintshe. Linemandla kudala tinto letinsha letingakaze tabakhona. Siyathandaza ngalo sita kuphila kwethu ngaJesu Kristu. Amen. Praise the Lord. Utshele makhelwane kumfundisi namhlanje ufikelwe sithunywa lesilungile.
Praise the Lord. Angeke ngiphakamise live kakhulu. Nangabe unenkinga sonzela uhlalele ngapha ngaphambili. So that utawuva ngoba namhlanje ngifikele kulesithunywa lesilunge kakhulu. Praise the Lord. Nikhona kodwa kamagugu. Mhlambe ngingathi nangiqala letha konke kuJesu. Amen. Noma ngomthwalo noma yini longayiqabanga letha konke ukulethe kuJesu. Amen. Tindlela taNkulunkulu atifani netindlela tabantu. NaNkulunkulu afuna kwenta into uqala adale simo, situation. Amen. Na afuna ukuphakamisa uqala kube ngathi ukuyekele ukulahlile akakunaki kanzi njengoba ende njalo nje uyakulungiselela ukuthi akuthathe akubeke somewhere. Praise the Lord. Na ungalandzelandzela ihistory yebantu esikhatsini sabo labende umnyakato ungathola ukuthi bedlule etimeni kuze bafike lapho. Labanye baba inhlekisa kwahlekiswa ngabo. Kanzi njengoba kuhlekiswa ngabo nje ikhona into uNkulunkulu la iphekako kulabantu laba lokuhlekiswa ngabo. Hallelujah. uNkulunkulu letindlela takhe uyayivumela ipain ikusebente ipain. Kanzi njengoba avumela le pain nje ikusebenta ikhona into lafuna kuyitala. Uyabona njengoba sonke sihleli lapha nje singumphumela wepain. Singumphumela wepain. Na kutawutalwa libandla kwabita kwekuthi Jesu alinyatwe kuhlekiswe ngaye akhafulelwe afakwe manyeve enhloko kudzatshulwe tingubo takhe phambi kwebantu umhlaba wonke ubuka lababukako nalebe bavile kwekuthi ngumesaya lo na alinyatwa dzabuka baphelelwa lithemba ukuthi ayikho lento bese thembile sithi nguye. But nangu unje kanzi uNkulunkulu njengoba amfaka kuleyo pain nje ufuna kum-elevator. Ufuna kumphakamisa ambeke etulu kakhulu. Glory to Jesus. Ake sikufakazele lokhu lapha yana Philippians chapter 2 just siqithe nje Philippians chapter 2 sifakazele. Ungaqala nga verse 5 sehle siye ku verse number 11. Philip chapter 2 verse. Awubekini lowo mqondo lowa ukuJesu Kristu lowathi anesimo saNkulunkulu wangede washo ukuthi kulingana naNkulunkulu kuyinfo yekukonkoshelwa. Kepha watidzela wathatha simo senceku waba ngumuntu njengathi. Wathi etholakale enjengemuntu ngesimo watithoba walalela kwadzimate kwabasekufeni. Yebo ekufeni kwesiphambano. Ngako ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Wamnika libito lelingetulu kwemabito onke. Kuze kuthi ngelibito la Jesu emadvolo onke aguqe. Labasezulwini, labasemhlabeni,
nalabangaphansi kwemhlaba netilimi uNkulunkulu, sorry mama, akaqali ngekumphakamisa. But uqale ngekumdlulisa etintweni. Uyabona njengoba uhamba kuletimo lohamba kuto nje ikhona into lephekwako. Ayinikhona enkonzweni. Le pain lokuyo manje njengoba ukupain uze uba nombuto lothi kanti mina eNkulunkulu akangithanzi na. Uyakuthanza, uyakwati ukuthula. Abe ngathi akekho kanokhona. Khona indzawo la kufuna kuyo. Praise the Lord. La sifunza khona kuthiwa Jesu wabuya eGalile, wabuya agcwele emandla kaMoya oyingcwele. Ama reports ngaye avakala. How ubuya phi Jesu? Sekuthiwa uyabuya nje. Bowukuphi? Awufunze verse number 1. 4 number 1. Jesu wabuya eJordane asagcwele moya longcwele. Moya longcwele wamholela ehlane. Bambake uholwa ngumoya loyingcwele hayi Sathane. Nakaya ehlane akayi ngoba aphushwa nguSathane, uya ehlane ngoba aholwa ngumoya loyingcwele. Uyaholela namoya ingcwele endzaweni lenzima kanzi ikhona into lafuna kuyenda njengoba akufake kuleli hlane nje ikhona into lafuna kwekuthi ekugcineni na uphuma ehlane kufakazwe ngayo. Hallelujah. Na alaphehlane wayeka Sathane kwekuthi afikelele kuye amlinge ngalolonke ihlobo lokulingwa. IBhayibheli lithi ke la ku verse 14 bese kabuya khona ubuya ekulingweni, ubuya etingxakini, ubuya ehlane, nakabuya ehlane ubuya sewunemandla. Ngoba lelihlane longene kulo utawuphuma kulenye into. Awutshele makhelwane utawuphuma kulenye into kulelihlane longena kulo. Ake sithe konzeni. Funda verse 14 ngifuna siye emthandazweni. Wehlukile. Awuli. Wehlukile. Jesu wehlukile. Jesu wabuyela eGalile agcwele emandla amoya longcwele. Indzaba yakhe yanza yasakateka naso sonke leso sigodi. Qhubeka mama. Wafundzisa emasinagogeni abo bonke bantu bamdumisa. Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona. Wase uya eNazaretha lapho bekakhulele khona. Waya eNazaretha la atiwa khona njengendodana yembathi waya khona. Waya eJerusalema la khona atiwa haleluya njengemntwana longafikanga kahle. But waya khona.
ngoba uNkulunkulu uyaliyeka ihlazo yakuyeka ube ungene emahlazweni uyabona ukuthi na ukhuluma usoza sonzela kuJesu ngumuntu noko lodlule kwakhulunywa yonke into ngaye emahlazo akhulunywa kwathiwa make wakhe akamtholanga kahle waya khona njengoba buyagcwela amandla nje waya khona yebo ma wafundzisa emasinagogeni abo bonke abantu bamdumisa Jesu waya eNazaretha lapho ebekhulele khona kwathi ngelisabatha waya esinagogeni njengaloko abevamile wayongena esinagogeni bekangaqali ukungena bekavamile kuye esinagogeni bathi ngalesikhathi asabuye ehlane waphindze waya nakaya akasayi nje yebo ma wasukuma esatawufundzisa imibhalo bamnika incwadi ya Isaya umprofeti incwadi yemprofeti Isaiah bamnika nabathatha lencwadi yaIsaiah bamnika kanzabathi kwekuthi namhlanje lilanga leintroduction uzozi introduce kwekuthi ungubani yena bebamathi njengentodzana yembati bebamathi njengemfana lotelwe kabi bathi namhlanje wathatha lencwadi haleluya wayivula uthini nakayivula wayisombulula wathola inzawana wayifunza ithi umoya wenkosi ukimi ngobe ungigcobile kuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimpuyeni ungithumile ukuthi ngitememetela inkululeko kubathunjwa nekuvula amehlo etimpumputheni nekukhulula labacindzetelekile ngimemetele umnyaka wenkosi letakukhombisa umusa wayo ngawo. Praise the Lord. Bakhona abazalwane. Angithathi nambese liphakama njani livi kani bengithe ngilungile. Ngicela kubuyela kulesimo sami sekulunga. Praise the Lord. Last week Sunday sithe Jesu le ngiyona assignment yakhe la assignwa yona nakasuka ezulwini kwendela abantu lokuhle. Glory to Jesus. Na asuka ezulwini etemhlabeni lokungiyona into lenemandla layitela kwekuthi abantu abendele lokuhle. Bakhona abazalwane. Noma ungahluleka kubamba lokunye but kubambe lokhu ukuthi Jesu leyo nanto ingqikithi ekusuka kwakhe emazulwini usukele kwendela abantu lokuhle ake uthi utele kutongendela lokuhle uthi shaye wena utele kutongendela lokuhle utele kushintsha timo tebantu letingathi tiyabhetha atende tibe ngcono utele Nkosi yami nikhona siyemthandazweni ufuna siyemthandazweni lendlela lagqotshwe ngayo ugqotshwe ngendlela lespecial for yonke into longayicabanga lohamba kuyo namhlanje wena noma ngabe ukusiphi isimo Jesu ugqotshelwe sona lesimo lokuso ugqotshelwe sona lizulu limdedele kwekuthi atolungisa lo monakalo lokuwo namhlanje angwathi mkhulu kangakanani and angwathi waqala nini lo monakalo lokuwo but he is anointed kuba lo monakalo ulunge akwendele lokuhle utakwenda lokuhle awunala kamagugu njengoba haleluya afikile nje ufikele kwenda lokuhle kubantu bakamagugu. Praise the Lord. Amen. Ngiyafakaza ke lapha ukuthi
Angitalekanga kahle njengoba ngibona sengigcoke emasudu ngathi ngiyacwebecwebetela nje angikataleki kahle. Ngidalwe ngumntwana lona 12 years. And lo mntwana lona 12 years wangidala wangilahla. Ngakhula ngingamati. Ngakhula kabuhlungu. Bantwana nabaya esikolweni mina bengiphuma netinkomo. Ngaphila impilo lenzima. Hallelujah. Kanzi ngitawuhamba ngidibane na Jesu lotele kwendela abantu lokuhle. Glory to Jesus. Nangidibana na Jesu kunzima empilweni kunzima bese ngizamile ukuthi bulala several times hayi kanye ngizamile ukuthi bulala ngamaphilisi ngazama ukuthi henga ngazama kuneni lenkuzamile impilo ingahlangani kanzi Jesu khona la ngimele khona kwekuthi angentele lokuhle. Awubakhona abantu enkonzweni nikhona enkonzweni wena ucabanga kwekuthi nguwe wedwa lohamba etimeni nathi sivela khona etimeni letinye sisesekuto asikaphumi kuto. Amen. Ake nithi hallelujah. Ake nithi glory to Jesus. Lolugobo lwa Jesu lugobo lolunemandla kwekuthi noma ngabe kwendekani yendeka nini na afika yena uyashintsha simo. Ngiko lohlabelako uthi wanela wafika zaguquka izinto ngoba nakafikile ziyaguquka izinto angafika ziyaguquka. Hallelujah, hallelujah. Ayinikhona kodwa lapha enkonzweni nikhona lapha enkonzweni angafika Jesu empilweni yemuntu letinto tingahlangani tiyahlangana. Angafika tiyahlangana ke uthi tiyahlangana. Awulinganiswa wehlukile awubukele lo seceleni utele into kwendela lokuhle Jesu umbuke nje bese uyamtshela usutele kuJesu kwendela lokuhle. Ungakhathazeki ngokuthi kwendeka namhlanje but Jesu utele into kwendela lokuhle and labanye namhlanje batawuphuma ngalomnyango bendelwe. Ake ngibone labayikholwako lento bathi labayikholwako labanye namhlanje bethwele batawuphuma imithwalo ishiyeke phansi ngoba utele leyo nto Jesu nakafika nje beketele lokho. Beketele lokho. Praise the Lord. Lingweli kamala elinjengalo lengwele lingweli kama lakho alikheli asiya ku Luke chapter 5 isithandaza lingwele elikama Alikhelinye Linkwele Hallelujah. Again, it's glory to Jesus. Hallelujah. Kukhona tinto takho letitolungiswa namhlanje.
njengoba uhleli lapha nje awukafiki ngesiphosiso kufika kwakho kulendzawo kufika kwakho ufikele kokuba kube khona tinto letilungiswako fikele leyo alikhelinye alikwelinye elinjengalo lingcwele igama lakho ingweli kama gama lakho ebalikoli alikwelinye elinjengalo Jesus. Hallelujah. Verse number 17 to verse number 26 sivale. Ngalelinye lilanga Jesu abefundzisa abaFarisi netati temthetho tihleti tiphuma kuwo onke emadolobha aseGalile naseJudiya naseJerusalema emandla enkosi abenaye kuthi aphilise emandla enkosi bekanaye kwekuthi aphilise njengoba afundzisa nje ufundzisa wembethe emandla enkosi Jesus. and lamandla ngewekuphilisa haleluya ake ngibonela abagulayo bakhona labagulayo bathi unawo bakhona labagulayo bathi njengoba beka lapha yana nje emandla enkosi beka kuye kwekuthi aphilise labagulayo ake ngithi namhlanje emandla enkosi asethi kwakhe Jesu njengoba amemeda nje athi umoya wenkosi uphezu kwami and uphezu kwakhe kwekuthi labagulako baphiliswe kugula ke kukanenge bakhona labagula emoyeni umbona zaxe kangaka nje ane stress yonke into konakele emoyeni kunenge ikugula bathe amandla enkosi beka naye funza make siyathandaza emandla enkosi abenaye kuthi aphilise labagulako lamanye emadvodza eta ethwele lenye indvodza ngeluhlaka leyayife luhlangothi etama kuyingenisa endlini ayibeka embi kwaJesu ehluleka kuyingenisa ngobe bantfu bebabanyenti beminyetelana kakhulu English itsini ngako ke English itsini Angawavule amabhayibheli niyafunzelwa Since they could not find a way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on the stretcher through the roof tiles into the middle of the crowd before Jesus. yayingekho indlela yekumfikisa kuJesu kani laba bayati ukuthi indzaba yakhe kuthi into takhe timlungele ukuthi afike kuJesu amen but simo asivumi sasingavumi ukuthi bangene naye bambeke phambi kwaJesu kwagcwele but bathi ngeke sijike naye singambekanga etinyaweni taJesu awutshela makhelwane ungajiki nalento lote nayo ungayinikelanga kuJesu lesimo sakho wena sikwehlulile but Jesu asikamehluli ungaphumi naso ngalomnyango mawuphuma ngalomnyango uphuma usibekile kuJesu noma imeko ayivumi kwekuthi usonzele kuye zama lenye option kuthi ungaphumi ungabonananga naye
iBhayibheli lithi uma kugcwele lapha kubonakala ukuthi akungeneki benda umzamo wekuthi bagibele etulu ku-roof. Bagibele etulu ku-roof, nabafika ku-roof baqhaqhe ama-tiles. Funza manje. Bavula sikhala bayehlisela phansi ngeluhlaka lwayo bayibeka embi kwaJesu. Jesu nakabona kukholwa kwabo Phambi kwaJesu lento lenkathathu ayibeke phambi kwaJesu. Letha konke kuye namhlanje Jesu. Qhubezela mama. Jesu nakabona kukholwa kwabo lokungaka wathi mfotha tono takho tithethelelwe. Uyabona ke na ingxaki leqala khona uthi lo muntu lo lethiwe une challenge yohlangothi. Bathi nakafika kuJesu, Jesu akaqali ngolihlangothi. Nakaqala Jesu uqala ngetono takhe uthi ndotha tono takho. Diqole. Sinabo bantu labajaka tinto taJesu but yena bangakamthathi. Kufuna uqale ngaye, ake uthi qala ngaJesu. Na utawulungelwa tinto qala ngaye. Jesu uqala ngalento uthi wena tono takho tiqolelwe. Bayabuta ke baFarisi ukuthi ucabanga ukuthi ungubani lo lothangaqolela tono yebo ma. Bafundzisi bemthetho nebafarisi baqala bavungatela bakhuluma bodwa bathi ngubani lona lohlambalata uNkulunkulu. Ngubani longathethelela tono ngaphandle kwaNkulunkulu. Jesu wakubona lokubutana kwabo wabaphendula wathi yini lena lenibutana etinhlitweni tenu leniyibutayo etinhlitweni tenu. Ngukuphi lokulula ekutheni uthethelelwe tono takhe noma kuthi sukuma uhambe. Ngitanikhombisa ke ukuthi indvodzana yemuntu inemandla ekuthethelela tono emhlabeni. Wase uthi kulobeka fela uhlangothi ngithi kuwe sukuma uthathe luhlaka lwakho uye ekhaya. Jesu lalela Aphendula umkhuleko ethako letha konke kuJesu umkhuleko sesiya emthandazweni. Indothana yemuntu inemandla kuthethelela tono. Kanzi inemandla newekuphilisa. Inemandla newekwenta tinto letinhle ebantwini. Funa kuthandaza nebantu kuqala labathi Jesu thethelela tono tami. Ngiyacela ngomusa wakho impilo yami uyihlambulule uyigeze. Ngiyatinikela kuwe njengenkosi nemsindisi. Funa kuqala ngalabo bantu. La ukhona phakamisa nje isandla sakho. Jesu lonemandla kuthethelela tono. Nginetono letidzinga wena utiqolele. Raise up your hand. Phakamisa isandla siyathandaza. God bless you mama lapha emuva. Yasibona sandla inkosi isandla sakho. Ukhona lomunye. God bless you mntanami. Inkosi iyakubona. Bless you my brother lapho. Akekho lomunye. Bless you nawe mama wami lapho. Raise up your hand. Phakamisa nje isandla sakho. Itibonile tenu mangabe bongakasiphakamisi ungasiphakamisa nawe Nkosi. Wena lonemandla qolela tono. Nayi impilo yami. Ngiyinikela kuwe.
Ngiyacela nime ngetinyawo, sende a special prayer. Sisetawu mema bonke bazalwane kwekuthi balethe imithwalo, balethe yonke into, balethe tinkathato kuJesu, but ake siqale ngalaba labathi Jesu thethelela ntono dami. Ngiyacela nime ngetinyawo. La nikhona, maneni ngetinyawo. Glory to Jesus. Wabona njengoba benda njena nje, lizulu liphakeme lime ngetinyawo. Ngithi labafuna inamba lenkulu ezulwini, one soul. Phefumulo munye liyaphakama lihlokome kube ne celebration. Yabona njengoba nenda njena nje kuya celebrate ezulwini manje. Noma thina ningasibona ngathi asiyiboni lento leniyendako, but ezulwini inkulu into leyendekako. Kuze sijoyine abezulu, ngiyacela ntoma lapha libandla lime ngetinyawo, lijoyine laba basezulwini. Asharishe embusweni waphakade. Asharishe kuJesu lonemandla. Glory to Jesus. Oh Jesu lalela aphendu eta konke kuJesu omkhule Babushiba, ngiyacela utoba lidisha umthandazo wokuphenduka. Sicale sithandazeni. Baba wethu longcwele, Baba wethu lomuhle, siyabonga baba ekuseni siwena uphinze waba muhle. Siyathi baba ukuphenduka kwesoni sinye khona ukuhloma ezulwini. Naba baba abantwana bakho banikela impilo yakho kuwe namhla baba ekuseni phambi kwebandla lakho. Baba wethu omuhle, sithi baba siyabanikela ubahole impilo yabo yonke. uNkulunkulu wethu omuhle, ubavikele esitheni singusathane, ngoba akajabuli namhla uma benikela impilo yabo kuwe. Siyakukholwa uNkulunkulu wethu omuhle, wena ungumvikeli weimpilo zethu, ukuba namhla uyabavikela abantwana bakho kuze kube phakade. Amen. Ngicela uba ibandla lonke bese sesiyabalekelela kulomthandazo. Baba wethu longcwele, Baba wethu oyingcwele, singiyazinikela namhla siyazinikela namuhla impilo yami kuwe. impilo yami kuwe. Ngiyavuma ukuba bengiyisoni, Ngiyavuma ukuba kodwa bengisoni, namhla ngiyayinikela impilo yakho ubana ibuswe nguwe. Ngiyavuma ngenhliziyo yami, ngiyavuma ngenhliziyo, ngiyavuma nangomlomo ngomlomo ubana uJesu uyinkosi. ukuthi uJesu inkosi. Thank you very much. Siyahlabelela basana. Councillors siyacela bathathe. Praise the Lord. Wonke lo nemthwalo, wonke lo nesimo lafuna kusiletha kuJesu, ngiyacela uphume sitowenda umthandazo lo special. Namhlanje siuletha kuJesu, ake ulethe kuJesu. Letha lesimo sakhe enkosini. Nangabe nani lebe nimela ngaphambili likhona lenifuna ukuletha, ningayi kuyohlala phansi kuqala. Sinithandazele ningene kulomthandazo. Letha konke enkosini. Ngiyakholelwa, ngiyakholelwa egameni laJesu
suku akholelwa akholelwa ngiyakholelwa egameni lakhe suku akholelwa akholelwa ngiyakholelwa egameni lakhe Jesu uqotshelwe lento lotoyimela la lesimo lotenaso lapha uqotshelwe sona namhlanje ngegama lika Jesu kunetinto letidzilikako glory to Jesus beme phambi kwakho Nkosi wena loqotshiwe asikwati labete nako kuwe kodwa wena uyakwati siyathandaza ngegama lika Jesu ngegama elinamandla haleluya bendele umusa namhlanje imithwalo yethulwe timo labakuto baphume kuto lokungendeki kwendeke timpilweni tabo ngegama lika Jesu ngegama elinamandla siyabonga ukuthi kuyendeka lokunye kweminyaka kuyendeka namhlanje ngegama lika Jesu labagulako bayaphila uyashaka ngegama lika Jesu sibukela amandla lakaphula tibopho simukele amandla ladala lokungekho kube khona bendela umusa in the name of Jesus ngegama lika Jesu in the name of Jesus ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu in the name of Jesus mighty warrior ngegama lika Jesu in the name of Jesus ngegama lika Jesu in the name of Jesus in the name of Jesus ngegama lika Jesu 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 in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus Jehovah is your name. ngegama lika Jesu in the name of Jesus mighty